go. That's just how you live. Oh, take it all, but you never give. I should have known you were strong from the glorious time that we. Klip in die bos, kuier by Protea Hotel Cumberland by Marriott. 3 talentvolle jong manne, Cordial, Richard en Leroy, onder een dak. Kom ons gaan kyk wat Woester se talent vir ons mee kan vermaak. Love is all I ever ask, 'cause what you don't understand is I'll catch a grenade for ya. Throw my head on the plate for ya. I'll jump in front of a train for ya. You know I'll do anything for ya. Ons is in The Brede restaurant waar ons met Richard gesels. Richard, waar kom jou sang vandaan? My sang, het kom, ek gaan nou 'n hele tydjie terug gaan en so. Ja. Dus ek kon nie gesing het in die begin in Elsie. En so. My ma is sanger in ons familie en so. Ek 'n bietjie geërf van haar, 'n klein bietjie. My ma is actually die een wat kan sing. As jy nog even gehoor het. Op school het ek koor aangesluit. En toe sê meneer, ek kan onthou wat was meneer Wenzel op Victoria Park. Hy het vir my gesê, daar's iets spesiaal in jou in man. Kom ons wat veel verder en so. Toen gaat hij voor mij in kan aan en geeft mij een separate klasse en alle goedjes. En toen laat hij van mij performen van mijn ma. Toen hoor mijn mama, die man heeft iets wat speciaal is daar. Toen ik aan met dat solos doen en alle goedjes. Toen ik actually daarvan verder gegaan en tot we dachten dat ik bij sterker ga raken. Ik heb bij goed geraakt en dat is ook een zanger. Geshaped was as 'n sanger. Sien jy jouself groter as die local Woester? Ik zal zeggen, ik zie mezelf groter als die artist of die local, zoals je nog me gevraagd heeft. Maar wat ik kan zeggen is, ik zie mezelf definitief buitenkant Woester. Maar mijn eindelijke doel is om voor Woester als een naam te representeren, buitenkant zien. Dus voor al die plekken van waar ik is, dat is nou Ewen Park en zo. Meestal mensen zeggen, dat is net gangster en zo, mijn aangekomen worden aangaan en zo. Ik wil, zoals Ewen Park specifiek, zijn namelijk zo gaat liggen, bijvoorbeeld in Amerika en overal waar ik ga. Dit om te wijzen dat is positieve boodschap wat ik kan uitbrengen. Definitief. Wat was al ooit jou grootste prestasie in jou sangen? Mijn grootste prestatie binnen het zang, ik was binnen de competitie geweest, het was die Talent Africa. Ik heb zo ver gekomen. Ik heb de eerste ronde kreeg ik een gouden medaille. Tweede ronde kreeg ik 2 gouden medailles. Toen kreeg ik kans om oor te gaan naar Amerika toe. Financially was ik sterk genoeg om oor te gaan. Toen kon ik nog basis nog niet oorgaan en zo, maar die experience binnen de competitie zelf, ik heb bijgeleerd uit. So, ik vat dat als een positieve ziening uit mijn oog uit. Ons het nou geluister na Richard. Kom ons gaan kyk waar's Leroy. All I ever ask, 'cause what you don't understand is I'll catch a grenade for ya. Throw my head on the plate. Kom ons ontmoet vir Leroy, beter bekend as Lee. Leroy, jy het een van die grootste oomblikke op Idols gekry. Sê vir my, hoe was jou grootste ervaring daar gewees? Wel, Chester, wat Idols vir my geleer het is nee, kykie, jy gaan met die verwagting van, okay, jy het nou die talent, maar die ding is, ek was net nie bewus van wat ek nog moet leer. Ek was te haastig, om het plain te stel, ek was te haastig, maar ek is ook toch so dankbaar vir hy fout, nee, soos mense het sal beskryf, ek het ook. Want as dit nie vir daai was, sal ek nie geweet het wat ek nou moet doen, om waar ek lek, wat ek moet groei in, wat ek nodig het om regtig my stem uit te bring. En ja, dit was 'n groot platform wat ek gedraag het, maar ek is baie trots op, you know, even though everyone doesn't agree, but it's my mistake to fix. En dis wat ek nou tans doen. Ja. Leroy, enige negativiteit rondom jou sang wat jy al ooit teëgekom het? Nee, kan jy nie tel. Maar ja, genoeg. Ek kan jou nou sê, joh, Chester, ek ken ons Woester is baie klein. En obviously, almal ken vir almal, die oukie van Woester. En die myn ding kom van Idols af, jy weet, daai is waar almal nou vir my gesien het, okay, dis jy. En dan sal hulle vir my vra, Chase, moet hy oukie van dat, nee? Sê ek, ha? Hoekom lyk ek so aan? Ja, ek wens ek was, maar nou, vandag kan ek sê, oh yes, that was me.
As ek wat dit gedoen het, want ek weet tot wat ek nou in staat is, man. Ek sien nou die pad waarop ek groei. En enige kritisering vat ek eerder as iets om my te bou. Because like they say, any publicity is good publicity. Is nie noodwendig reg, but as hoe jy dit vat, man. Ons moet groot mense. Ja. Groot mense. Leroy, sê vir my, wat is jou motto in die lewe in wat jy najag? My motto in die lewe, nothing is impossible. Everything that is you is possible. Soos daai is die een ding wat ek regtig probeer op fokus in die lewe en vir die mense laat besef, ons is almal hier vir dieselfde ding. To achieve the highest, soos Oprah sal sê, to achieve the highest, truest expression of yourself is the most noblest cause you could ever do. So dis waarna ek toe streef om net die beste van myself te gee, man. Want ek het 'n stem, nie net sing nie. Almal het 'n stem wat gehoor moet word. So my ding is net om aan iemand te raak buite wat kan relate met wat ek voel of wat ek probeer deurbring. So ja, nothing is impossible. Nie net 'n stem nie, maar ook 'n akteur kan ek agterkom. So ons gaan 'n bietjie met Cordial ook gesels. Dankie. Van talentvol. Cordial Kosialo. Hello. Cordial. Goed, dankie. Ons gesels met Cordial Witbooi. Cordial, waar kom jou sang vandaan? Wel, my sangtalent kom van my ma af. Ons het altyd buite in die deur gesit op die stoepie. En dan het ons gesing, ek en my ma. En dan sang sy vir my, sy sê vir my, jy sing mooi. Maar ek voel net mense oor as lieg veel. Sy ken nie hulle name nie, want hulle sê hulle name is Mami. Totdat ze bij die school uitvind, nee, is eindelijk Louisa Witbooi. En dan het ons achter in die jaar Idols altijd gespeeld. En nou het altijd een bezemstok die die kaart gesteek en dan staan ze boven die kaart en dan zing jij. Voor mij moest ons een skopje gebruiken, want ik was nou een tiny tot. En dat zingen we na een paar seizoenen van Idols. Toen zei hulle vir my, nee, Cordial, zij winnen aan elkaar, zij blij die winnaar. Zij gaan van nou wat judge wees. Is daarvan wat ik weet. Oké, ik kan zingen en toen beginnen zingen in die kerk. Okay. Cordial, jy het jouself klaar so bekend gemaak in Woesteren. Sien jy jouself groter as die local plek en jy sien jouself as, okay, this is me, I want to achieve this? Ja, ik zie definitief mezelf groter als wat ik nou is. Maar niet net voor, ik wil nog groot wees en ik wil nog net hij dik ding wees nie. Maar net om die, om die volle potentiaal te bereiken van die naam Cordial. Om te kijken waartoe ik strek, waar naartoe kan ik gaan, hoe ver kan ik gaan. Maar de Bijbel zegt in Lucas 1, ik denk het is vers 30 of 32, niks is onmogelijk bij God nie. En ons is geskapen naar zijn beeld. So hoe kan dit, ek wat soos hy lyk of wat soos hy is of alles wat in hom is in my, hoe kan iets vir my onmoontlik wees? So ek wil dit wat ek conceive in my mind, the creations that I create in my mind, wil ek achieve, ongeag hoe fairy tale dit mag klink, maar letterlijk the best of myself. Cordial, jy het iets interessant gesê, dit begin in die kerk. Ja. Dink jy die kerk het vir die platform geskep dat jy dit op die skilbord kan bied? Wel, ik denk die kerk het gerecogniseerd wat ik kan doen. Hulle het erkenning gegeven tot die talent. En dan het hulle vir my laat groei tot op 'n sekere mate. Ik wil niks negatiefs sê van die kerk nie. Ja. Maar letterlijk alles het begin in die kerk, waar jy soos riffs en runs leer. Waar jy soos, ek het by question marks ook gesing. Maar dit is nadat ik in die kerk begin zingen. Waar hulle vir jou letterlijk leer, wat is alto, Ja. wat is een laat tenor, wat is high tenor, wat is soprano. So basies het ek dit in die kerk geleer, ja. Cordial, is daar enige manier dat jy teruggee in jou gemeenskap, half terug ploeg in die gemeenskap? Definitief ja. Ek is oor die gemeenskap. Ek doen soos as hulle vir my nooi vir fondsinsamelings, enige funksies van enige organisasies. Veral NPO's, non-profit organizations, dan support ek hulle. Maar ek verbeel my, ek is al klaar Halle Berry, of Tori Kelly, of Kirk Franklin, as amper soos jy kies charities van your choice. Soos, sê maar dit is miskien 'n TB-organisasie. Ja. Dan weet ek soos, okay, ek gaan dit doen, want my ma het gesterf daaraan.
sê maar dis 'n HIV-organisasie. Ek weet miskien ek ken iemand anoniem Ja. wat dit en dan sal ek dit doen. Sien, net om so te sê 'n tribuut aan hy mense op te gee. Het sy hulle lewendig of daai kant is. Sjoe. Ja, so dit was Cordial. Nou gaan ons al drie onder een dak mee gesels. Waar het begin dat julle by Cumberland saamwerk? Wel, ek het hier begin werk. Nou, ek is vriende saam met Leroy en ek is vriende saam met hom. Hy bly letterlik skuins oor kan my. En so as ek werk toe gaan, dan gaan ek eers by Lee in en dan kom ek werk toe. En die dag toe kort ons iemand, want die persoon het nou net soos bedank en goede en toe gaan ek oor na Richard toe sê ek van is ons by die huis. Daar's 'n gaatjie oop. Kom werk saam met ons. Toe sê ek vir my bestuurder die volgende dag letterlik toe is Richard daar. En toe is daar iemand weer weg. Ek gaan nie name noem nie. Maar anyway, toe is daar iemand weer weg. Toe Lee was ook net by die huis gewees. Maar hy was besig met sy studies en goed, toe sê ek van terwyl hy doen. Kom weer by ons, as 'n gaatjie. Kom hier by ons. Toe sê ek vir my bestuurder, ek het al iemand wat by ons kom werk en hy persoon is nou beskikbaar. Die volgende dag doen ons al drie. Al drie. Richard, 'n vraagie aan jou. Jy het nou met beide van hierdie twee talent gewerk, Leroy en Cordial. Wat het vir jou uitgestaan by albei? Wat kyk, voor ons die recordings gedoen het, was ek baie goed bevriend met hulle twee. Vir Leroy het ek ontmoet deur Cordial. En toe, dat eerste recording wat ons saam gedoen het, ek Cordial. Ek het so baie geleer van Cordial af, definitief. Van sukses gewees, al die recordings, is geshare, mense het ons support en alles. Toen moet ek vir Leroy. Toe het ons ook enetjie gemaak. Dat is enetjie wat nou available is op YouTube. PCDinc.com op YouTube. Ja, so wat ek kan sê is, ek het baie geleer het hulle altyd. Definitief. Van hulle altyd verskillende style, sien. En vir my as 'n producer en so. Dat hulle kom nou met hulle, ja, met hulle eie oogpunt van hoe hulle voel as song moet wees en so. Ek weet, ek is altyd oop vir iets nuuts invat en so. Ja, so van die Cordial het ek spesifiek nog geleer arrangements van songs. Ja. Daar is baie verskeie maniere om sekere goed aan te vat. En van Lee af het ek weer geleer van die confidence. So definitief het ek iets positief van hulle altyd afgegryp. Cordial, as ek nou vir jou mag vra, onthou 'n video gaan viral. Hoe was dit die eerste oomblik toe jy nou sien, okay, this is something that I've accomplished. Hoe was daai eerste ervaring van daai eerste musiekvideo van julle? Van ons twee? Yes. Kijk, ja, die was al lang al gedoen, hè. Kijk, die was al, soos was ek soos verlede jaar wat ons die video gemaakt het. En ons post het op ons statuses, ons post het op Facebook. Ik post die gedeelte waar ik kwaai zing op Instagram. Hij post zijn gedeelte waar ik kwaai zing op Instagram. Niks gebeur. Ik zei vir jou 1, 2, 5 views. Dus ik heb bij 50 views ga eindigen. One share. Ja, Iwan. Nee. Maar anyway, die volgende... Kijk, er was onze KWC gedaan. Dat was een karaoke competitie. Dus al drie dat gedaan, hè. En die meisje wat ons contestant manager was Kelly. En sy complimenteer ons elke dag, maar sy net so mooi hart. Sy complimenteer ons elke dag. Julle sing so mooi en sy voel net goed as Kelly sê jy sing mooi. En Kelly sing toe die ding was verlede jaar, né? Yes, 100%. Was daai ding seker 2017, einde van 2017 of begin 2017 genoem. Sy sien dit einde 2017. Sy share dit op haar wall. Ewe skielik sien ons net 6K, 7K, 8K. Ek jokie weer nie, die en soos, sy sien dit net in views, né? En sy dink so, like, soveel mense het dit gesien, soveel mense gesien, en die volgende dag loop ons in die pad, en niemand sê vir jou niks, die mense en die dag daarna, toe ons weer, kijk, was ek net so, in hy selfe week, toe loop ons weer werk, toe sê ek, ek het die video van jou gesien, en dit voel reg, né, dat, soos my doel van sing, né, is nie om, soos ek net gesê het, nie om net bekend te wees en groot naam, maar as om 'n verskil te maak deur wat jy sing en hoe jy entertain, om joy te bring in iemand se lewe. En die reaksie wat 'n mens kry van mense af,
gee jou letterlik soos like, oh my word, hulle sê dis mooi, hulle sê dis stunning. Dankie. So ja, dit voel letterlik goed met wat ze doen. Ja. Leroy, onlangs, dit is soos nou onlangs. About a week ago. A week ago. Is die verwagting vir jou nou al klaar groot? Nee. Soos ek sê, dat is my eerste keer wat ek maar nou weer soos iets doen. Die dag toe ons hy song recorded, nee, ek het nie lekker gevoel nie. En toe sê hy iets vir my, kom aan, ons gaan record, wat. Ek sê, nee man, ek het nie lus nie, okay, ons gaan nie eventually. En ek het myself in trane basically gekry die dag. Want, soos hy nog gesê, die boodskap kon ek klaar voel, voor ons het oorgedra het. Toe was het so overwhelming, en aan mekaar as ek nou kyk, as voel ek het man, soos like, you did that, you can be proud of that. Yes. And almal, die acknowledgement van buite is vir my even beter. As mense vir my sê, well done on that video, it's like, thank you for listening. Because it's not for me, it's not about the publicity or anything, but it's the purpose and the message you have to deliver on this earth. En ek is bly ek kon die eerste stap met Richard gedoen het en nou met Cordial nog. Hulle gaan nog baie goed te sien. So hy die begin. As ek nou vir julle 3 'n uitdaging kan gee om 'n kapelle te gaan, watter song sal julle graag vir my en vir ons kykers sing? Take it to church. Ik doe net die voorzij doen. En dan was zo vraag van Oostenrijk altijd. Die ene gaat Christmas choir toe. Die ene gaat worship team toe. Okay. En ik, hulle sê ek is Satan, want ik blij wereldmuziek uit. Ik ben naar wereldmuziek toe uit, toen ik in de kerk begin. So, om het makkelijk te maken, was die eerste keer toen jullie hier was, dat was van een andere organisatie. Yes. Dus, nou ja. En toen zong ons van, oh holy night, so I've got Christmas vibe. Okay, so we do have a Christmas vibe, and then would you go with the Christmas vibe? Yes. Dat wereld toch, hè? Wat is, ja, Dank jullie, you are here with us today. oh ja, hy is hier met ons. Oh, Moet ons maar vir hom gou hier by ons kry nie, nee? Ons Okay. acknowledge gou vir hom. Ons dat- haar kerk toe. So that's my cue. Ek gaan staan liever dan. Yes. Doen julle duidelik. Dit is ek is in die Okay. vibe. Okay. Gaan ek hier sit, ja. Okay. Is julle gereed? Ek is gereed as julle reg is. Okay. You are here, and you said you never leave. We need you, Lord. We need you, Lord. You are here, and you said you never leave. We need you, Lord. We need you, Lord. Say, We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. say, We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. say, We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Wow, goeie manier om af te sluit. So, ja, jy het dit. Woester se local talent. Thank you. We need you, Lord. We need you, Lord. We need